Салом алейкум. Ҳозир тарзи оформит кардани страховой полиси ОМС-а нишон медиҳам барои запис кардани поликлиникада ё ки пеши духтур рафтан барои одамое ки РВП ё ВНЖ доранд. Дар интернет через телефон ё ки компютер мешавад оформит кардан. Ина мисол браузер медроем через ноутбук. Дар Яндекс мисол менависем. Яндексда менависем ки оформить страховой полис. Ина худаш биромад. Оформить страховой полис ОМС онлайн. Амира меҷиқем. Ина иҷада биромад. Страховой полисо. Ина оформить автостраховку барои мошинаҳо. Оформить полис ОСАГО. Ина онлайн. Ина заявление на получение полиса ОМС в Москве мисол. Инами МСК Ресомед и Ресомед. Инами мо через ҳами кардагием. Через Ресомед. Страховои Зурай. Ина бо ҳастаи Мосрӯ, Госуслуга. Ина бо ҳарх. Ина бо Сбербанк медицинский страховой дора полис. Ина мо Ресомеда кардагием. Ресомеда ами бисёри Москвада, бисёри ҷода вай дора, офис дора. Оформит мекунӣ, мери без проблема мегирӣ. Ина номери телефоншон. Номери телефоншонаи. Иҷада офисошонай. Иҷада бо ина подробно навиштагия, как получить полис ОМС, как прикрепляться к поликлинике. Онлайн заявка на полис ОМС. Мо дар инами онлайн заявка дар корай. Ами онлайн заявка на полиса меҷиқӣ, медрои заполнит мекунӣ заявкара. Ё ки ина иҷада мисол ҳастай шаг, ҳами шагқати рафтагия 1, 2, 3, 4. Ина мисол заполнить онлайн заявку. Заявки мисол чи указат мекунӣ, пункт выдача ҳамаш ҳастай. Ина бо обязательный 45 рӯзда тайёр мешавад. Коғазша сразу метиҳанд, ҳамон қати запис мекунӣ. На полис худаш 45 рӯзда тайёр мешавад. Бо ина СМС меояд дар телефон ки тайёрай, биёин полистона бигирем. Ина барои ҳамон одамое ки ВНЖ ё ки РВП доранд, метавонанд запис кунанд, полис кунанд пеши духтур без проблем. Запис мекунӣ, мери. Худат ё ки кӯдак дошта бошӣ, кӯдаката. Намехел. Агар алиш карданӣ шудаин страховой полистона, ҳамун стари полис қати мебиёен, ҳамира ҳамиҷада хичон алиш мекунанд. Ина иҷада дуюм шагай. Дуюм шаг телефона мезанем, рақамои телефона. Мисол рақам. Ина ман рақамои телефони худам мисол мезанам. 967 745 65 62. Ина иҷада фамилияра менависӣ. Фамилияра менависӣ, мисол Исоев барои подтвердит кардан. Ина дальше анкетара пур мекунӣ. Анкетара пур мекунӣ, ҳама чиша тайёр мекунӣ, ягон ҷо намеравӣ. Ай хона через интернет ҳамаша тайёр мекунӣ, мери уҷада имзо мемонӣ, коғаза метиҳанд, тамом. Ина региона выбор мекунӣ. Московская область, Ленинградская область, город Москва. Бисёри ҷода доранд ҳамин Ресомед. Ярослав, ина Челябинск, Тверская область, Республика Хакасия, Карелия, ина Башкортостан. Бо ина Пермский край ҳастай. Бо Орловская область ҳастай, Московская область ҳастай, Ленинградская область ҳастай, Красноярский, Кабардино-Балкарская республика ҳастай, город Москва. Ай мо город Москва, бо Алтайский край ҳастай. Ай мо город Москва, ира мемонем. Ина иҷа навиштагия шумо гражданинен ё не? Мо менависем не. Полис дорен ё не? Мо менависем ки не. Галочкаи нера мемонем. Ина утера гум кардагиен ё ки якум бурай мегирем. Мо менависем якум бур. Якума выбор мекунем. Первичное оформление. Ина выберите способ оформления полиса. Лично худмо мерем мегирем ҳамо ай офисшон. Инаш иша уже пур кардем. Иша пур кардем. Дальше бо ина дальше мезанем. Иҷада документ удостоверяющий личность паспорта. Паспорти мо хай паспорти иностранный гражданин. Паспорти хориҷӣ мисол. Паспорти иностранный гражданин мезанӣ. Иҷада фамилия. Фамилия мисол Исоев. Иҷада нома мезанӣ мисол. Ина ман мисол номи худам мезанам мисол Асад. Отчество Маджидович. Маджидович.
вич. Ина серия паспортҳои тоҷикӣ серия надора. Серияро пропускат мекунем. Ина ин номерда менависем. Рақамҳои паспорт, номерҳои паспортро менависем. 45 95. Рақамҳои паспортро менависем. Баъд мисол рақамҳои ман ки нанавистам, рақамҳои худтона менависем. Рақамҳои паспорти худтона. Ман мисол примерно чанд рақам навистам барои фаҳмоиш. Баъд ҷада пол мисол мужское боша, женское боша выбор мекунен. Дата раждениятона мезанен. Мисол 10/06/2000 сол. Место ражденида менависем Таҷикистан. Таҷикистан навистем. Дата выдачи, кай паспорта додагиям. Мисол менависем 13/05/2021. Кен видан, куҷо додагиям. Мисол дар паспортон чизе навистагӣ боша, ҳамонро бинависем. Примерно менависем ВКД Душанбе. И постоянная регистратсия барои одамое ки РВП ё ки ВНЖ доранд, постоянная регистратсияшона ҳамиҷа менависанд. Мисол адреси худтона менависем. Ман иҷода адреси примерно менависам, ягон адрес барои фаҳмоишда фаҳмо буданаш. Ина мисол Москва, улица Маяковская, да? Ина или Маяковского. Уна бромад худаш. Город Москва, улица Маяковского. Мезани тамом. 6, дом 6. Ина номер квартира. Номер квартира ха ягон номер квартира худтона мезанен. Дата регистратсия, кай регистратсия кардагин? Ҳамун ВНЖ-тонда ё ки РВП-да. 22/06/2021. Тамом. Снилс. Рақамҳои снилстона менависен. Агар снилс надошта бошен, ай пенсионный фонд мегирен. Паспорта нишон метиҳен, қати ҳамун регистратсиятон тамом. Дигар снилс метиҳан кунад. Тип документа. Иҷода вид на жительство ҳастай, разрешение на временное проживание ҳастай, бо трудовой договор ҳастай барои одамое ки таможни союзанд. Ихмона дахланд. Ина ман вид на жительство выбор мекунам. Вид на жительствора серияша иҷа менависам. Рақамша. Мисол ина 65. Рақамоша менависам 45/27/923. Ина дата выдачи. Дата выдачи ҳамон вид на жительствора менависем. 18/06/2021. Ина дата выдачиро навистем. Кен видан, ки додагиай. Иҷада мисол менависе ОВД городи Москва. Город Москва. Дата окончания иҷода. Дата окончания ҳамун вид на жительство. Ҳозир вид на жительствои ҳозира дата окончания надора, бессрочная. Тамом, дале. Иҷода бо фото қати подпис гуфтагиай. Фото подписа не обязательно. Подписа ҳамун офисшонда, ҳамун офис рафтанда подписа мемонен, полиса мегирен. Времени полиса. Ина иҷода ҳафтумшаг охироншагай. Адреси электронни почтаро гуфтагиай. Адреси хмайна мезанам. isoyev.asad@mail.ru. Ина адреси электронни почтатона менависен. Тамом. Хай ин ҷоро мехонен. Не являюсь военнослужащим гуфтагиай. Галочкаро мемонен. Бо согласие на обработку данных галочкаро мемонен. Тамом. Оформить заявку. Оформить заявкуро меҷиқен. Ба ҳамин тамом. Уҷада бо мега ки ай кадом офисмон мегирен. Картада ҳастай вақти оформить заявкаро меҷиқен. Ҳамун офисе ки дар карта мебинен ки ҷойда ки шумо дар наздик боша, ҳамун офиса выбират мекунен. Тамом. Ҳамуҷа
якчанд рӯз пас мерен, кае ки навиштагӣ бошад тайёр мешавад, ҳамон рӯзи коришон, соати коришон мерен, имзо мекунен, мегирен времени полиса. Баъд времени полиса гирифтен, 45 рӯз пас полис худаш тайёр мешавад. И сайта офисоша адресшона бо инаҷада дида мешавад. Офиса меҷиқен, инаҷада шаҳрра выбор мекунен, ина ма Москвае, шаҳри худтона выбор мекунен, полис иностранцам галочкара меҷиқен, инаҷада метро ҳастай, список ҳастай, карта ҳастай. Агар компютер қатӣ боша, картара ина увеличивать мекунен, ина ҳамаи адресоша нишон дода истаи дар карта. Амира увеличивать мекунен. Увеличивать мекунен, бисёрай нигоҳ кунен, 1, 2, 3, бисёрай. Увеличивать мекунен, ина ма увеличит кардам адресое ки мада наздикай, ҷойи хонада наздикай. Инами мисол мада ай ҳама наздикаш, инами офисай. Инами офис мада ай ҳама наздикай, ҳамира выбор мекунам. Шумо метавонед офисе ки дар худтон наздикай, ҳамонро выбор кунед. Ина ҳаминҷа гуфтагӣ як адресша Можайский шоссе 27, номери телефоншон. Инаям дигариша ина выбор кардам, ушам адресош қатъи телефонно вақти кориш. Ина Кунцевский, Можайский, номери телефоншон ина 7 499. Ина понеделник, субота аз соати 11 то соати 4, воскресенья выходной доранд. Инамира выбор кардам, рафтам ҳамин адрес, гирифтам времени полиса без проблем додам. Ба ҳамин тамом маҳкам мекунам. Ина як бори дига ҳозир ҳамин сайтшонро нишон медиҳам. Ина сайтшон. Полиса гирифтен, бояд поликлиникада прикрепиться кунен. Прикрепиться ки карден, баъд дига дар любой духтур ё ки поликлиника метавонен бепул запис кунен через интернет ё ки дар поликлиника худаш. Подписаться кунен дар канал, бо видеои интересни дар бораи страховой, дар бораи дига тема мешавад.